Thlok clear to te chibai ule voin October ni kwa kan puan tur hi Mizoram State Project Monitoring Committee annual report sangni somni pali tanga sangni somni panga aniya tuntuma kan report ngai thak tur bi khi engineer shia zola ralte ina report achiamani kan rama hian chum tam tak chengin masona rurel tam tak din ani to a heng zinga hian manjang kai zui tak lo le na thalo en kol zui hau taksi atam hleya ni khat po sak anni chananga luwa lava ding tepo a om hialani tin project tam tak chu aman ruwa le na that zonga bituk tling lo de anni hlom boka hei hian na tlo lo le him lo en kol hau taksi athlena hei hi rami puite za lo na le ngai poimo lo na lian tak atlingani tin ahun taka zolo ani hian ramthan ati thuwa mipui har satna po abel cha na sa hlebok MSPMC chuan na thalo taka tho alo om to lo na le ahun taka na zo ngai ani theina atan Mizoram chunga state project shang te vil na athoka department shang ten project shang Mizoram kilkorbel thlangin annaya heng na zinga tam tak te hi works department nilo engineer le technical mi le sapo nei chaw tak te kuta da anni hloma heng project a hian navon le enkol dan project management plan mumal a om lawa tin quality control phei chuan ngai poimo a hlo meu lo bok hei hian project kutling lo tam tak a hring chhuak bok ni in alang Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC hi ni somni pani thakhat sang ni somni paliya sarkarin adina tangkhan term of reference angin na athok tran ngala MSPMC member te hi sarkara le khotlanga ton shiat nga tak tak te anniya tin sarkara la thok meklai he committee atana tangkai turbaka NGO shang te political party pali IO le sakhopol IO te po antel bok Vice Chairman hi Minister of State Rank and Status Spec ni in Secretary MSPMC hi Secretary to the Government of Mizoram Rank and Status Spec aniya members hi Joint Secretary to the Government of Mizoram Rank and Status Spec anibok heng member te hi na endik tura chet vel arem chan jok nan team thuma anin thena tin big nei lavin atulana zira tel zel thei turin Vice Chairman Secretary le member then khatte hi da annibok Vice Chairman le Secretary te hi All Secretariat Building Treasury Square omna siam sak anniya MSPMC hian Establishment Branch a nation lava Vice Chairman le Secretary Personal Branch te hi MSPMC Establishment chu annibera pisa kai ni apiangin thanem ngai takin na an thok thin ani Department shang atangin project thokmek le thomei turarwa mante lakhomin chung project chin chang te chu an lo zirlok thina chuta tang chuan project to ngai te le tlo masak tul te athiar sang le a tlo ni tur le khoi team nge kal se tha ang ti an rel bok thin tin MSPMC in project atlo tur te hi atnawong tu nodal department le atnatho enkol tu te executing department baka na omna muna local council mo village council NGO tele abial to MLA po inspection program hi share Thlok ani thina anrem chan anga inspection nei hi troi on ve turin an som tel bok thin tin an interim report te po an pe ve thin bok ani January sangni somni pali ranga March sangni somni panga chungin project shang district som chunga mi som pali pahni tlo aniya heng nakalai mek MSPMC in IND tamzo khi kumli tanga kumnga vel anna tanto azo hun tur bituk pel to anitlang puibok heng project te hi department som pathum te na tho ani tin heng baka hian state project nilo specific assignment akal chwa voinga nei ani boka chung te chu annual report a hian tel an nilo thung tin project chen khat an call to department tana harsa le boy thak nakal puidan management thalawnia MSPMC in asia te chu andin hunchiang le zwala zerin sarkar level secretary level meeting te kovin soi ho na te nei thin ania atul dana zerin general body meeting a ngai tua le in an kol thei tu department ne na sarkarin a hlan bo bok
Department emo Council chen khata chuan Gazette Officer entry grade level pakhatin chengwai bel chathum chuangman arwala a enkol te po a oma chung project te chu district shanga oman ni sia project monitoring plan thatak nen po heng na te hi vil ni arwal ni in alang lau an workload le project location ngai to in heng technical mi te hi thataka na enkol le vil turin anin dai lo lebok Department chen khat abikin non-work department ne na construction halian tak da te hi na an enkol zo la ubaka an ma ni na pa ngai ati sukuk thina hetia nga ti hian allocations of business rules po akal bok ni in alang tin na chen khat chu a mutu contractor ming ho in midangin an thok bok ni in asiat hei hi thil fel lo tak ania dan le shai thataka zomani lo chuan project lo cham atama ramle mi pui torna a thleng hnem thin atulang sample te la in finfia na te an nei le finfia na an nei le thina hei hian na thalo lai te a hai langin atulanga ti thaturin anodal le executing department ate shatir le thin anni tin project endik ani hian project kallai mek ani chuan interim memo inspection report zia zel ania bozui tu lati te chu anna enkol to department te na zia ka shia tirin an malak na te MSPMC ya ronshil led ve tura cha ngal zel an ni thin department chen khat in thada deuh anom lain chen khat chuan na tha taka kalpui tumin heng MSPMC report te hi tanfunga an mangthunga alomom hle MSPMC in project ayan dikte hi funding source le kalphung shang nei te an ninoka chen khatchu externally aided project te a ombok a funding source lamdu dan zuya tho ngai an timeline zom ngai te an nia hetiang project thok tur he chuan ayan kol tu department lampo anin buat se angai he thina defaulting partner ni a hlo om hle MSPMC in nashang shang ayan dika report la khom zirchian na atanga thil chiang taklo lang chu project khotlai a huna zo lo tam takhi anodal department le executing agency in project chinchang project management le quality control poimo na an shia tok lo le ngai poimo tok lo wa ne in langa tin aming nei tu contractor ni lo contractor ming manga na thok te hian professional experience an nei lo thin ba ka quality an shilavin an ngai poimo lo zwal ni in alang ten MSPMC in na an endik hian langtlang takin thil kan anti thina na tho dik lo le thalo lai zong chuak ringot lovin chung na thalo an mu te ti that le dan tur defect correction chemo remedial measures po RM chanang zelin choipui le shil ngal thin an ni tin na endik le chek ngai ombel zela wangin tun sarkar kumthar sangni somni panga tanga sangni somni paruk atang hi chuan testing equipment tamjok le phorson zungzung thei nei angain an shia a tin na then khat project work anga kalchi alo adin hun shia chian ngai te po atul ang information sala khomin achin chang chiang takin higher authority hena thlen ani bok Sarkar kumthar April ni khatsang ni somni panga china Sarkar project sanction thar reng cheng noi cheng vai bel chinga chin chunglam chu MSPMC ya an call to department 10 share tier chin tura ti na notification po February sang ni somni panga khan ti chwa ani bok tuna hian chung ho chu an hak meka project tam tak hlo cham theina abul tan fu lo thin hi ti kiam hok theina thei anin be se hialani Sarkar kumthar sangni somni panga tanga sangni somni paruk chawa chuan ahun taka zo nge tuma tho tum ani he kum khat chung hian thil tam tak anti mana kumle zel tura chuan fel jok le na sale zwala Mizoram State Project te hi vil zui zel thei anin be sei ani khati zong kha kanon ti cha thei te chu ani e